Nabon chawin hechichan la limna kahin bol kit uvin Dr. Sal etchet smate miching puin asay na hi anangai kit uhitin amana say na chan kuki sunga alovale manipul lahi chamna kiti hi loading hi va ponte ati nahi akinep lodan athil mu akon gamsung din mun akon ata lang ini manipula hi chamna kiti hi mo loading ati ni kuki sunga CSO lamkai hole zomi sunga CSO lamkai hon athil thumu munai lo wa chamna ding thu asaya ase hi lamkai hi na ba athen lel naw aphon do hi meitei mi piten ipi agyal wa kacha naga mi piten ipi agyal ham ti hi hethiam lo wa CM kom ahi lo le meitei le kacha naga CSO lamkai ho koma chamna ding thu sei ding le na sei hi phachom ding lo hi esan thing noi mi hon ipi agyal ham song ko thing noi mi hon ipi agyal ham chole sa ai lo long le ju ti thum hi vem kiti a sa ai le yu ti jong idon lo wa hitan MLA ho alo sa UT ana thum hon athali wa leinoya avido abang sing tai chudo ho hi ke jeksi lamkai ho kim lamkai ho jeksi lamkai ho le MPC lamkai chule adang dang hon jong phatike chan igyal de oi hichi hi khununga damna ding a hi le GP pe uvin ai lo le ito deu idung tu mu imol suna ding zo a hi ale na to hi silung ki to in pang khom heutin vai kon jalo han phan tin ei mi te din mun hi ka vet na a hi le ikita naw idin de naw ara samwale ne tho ha nei nei povin lung tu mol soding egot oham akiti wang egoti povin e sante le song ko te thang kol songa namlam kai ho alhai lut le win nammi pite en thina man na get theina akito ujing nei imi hi naw hi e san hole song ko hon a he thim je ba lam kai ho hi a lep naw tam a hi zomia ke vai bu hon amadan dan khat aseyo kuki ka heti hon ja amadan dan khat aseyo leng le lal vai pon la kuki le zomi ka hiti ho hi kuki abo het nu e hola ikidim sa ke yo ikichi sa ke yo namdang ten kichip nai ine uzong hedo ke thailo pon an bang awmin hi hitabang nam khat ki to lova ki bung chante hi ziwa melma ten e noi si hi boven manipula popular government hi amin ahim central BJP vai pohon a control hin BJP te next election 2027 ahi lo jong 2029 a kai do a circle sim do na dinga atun do hi in chamna ki ti do wa pontin asunga na tong ai aching a theme appeal hi na ovem ka ti hin ipi mo hi igelwa kuki le zomia eki khenova midang ten nui sa dinga thu iseiwa kal isu no hi ipi bol naw hita dem philosopher pan chin kahi mizo kahi kuki kahi zomi kahi ti ho ahil na thumop na apho na athupi no i macha igel lo si wa inam sung wa dissension disunity do ai chole asala yong iso kha o he emi te ni pi mong hi ide wa ituk muham sa ai lo le zu ti thum hi vem ti a akivel le gam tina nat ngen hi ki uvin la ding lo te kita lo te pangdet lo te tho ha lo te hi o hen tun akimutani ima hi lo diu hi ki gal mu masale esan hole sung ko hoto angai ngaya inung chen khom kit po le icha te itu te vin e hon ne ban hi kum som thum sung ahi lo la kum som thum zo la hin ahin ne ki diu hi na cha te na tu te khunung ding gel pi ovin lang zilmuna vai po mihil bo ka hi in thildanga vai po lam kai ka hi po ni kamo po na phate aka kivet na chung chona philosopher scientist educationist sociologist chole journalist hi na dola nam den mun ka vet na hi le kalung kham na jing ji a ikha do khawle tia daily article ka sutna social media WhatsApp group ma ka hin post ka hin thot jing ai article thu ki sei ho hi namlam ka na simova na ki ngai to wa apha adi ho na chi pi diwa thumop na hongki nei ai bovin e hin na diu lungtup ine yo mol su na dinga thu tang ta ki sei do ai tan idon selo ji wa tunya
abe be din muna mo hi lamka ai lo jong le chura chan pul khopi sunga cheng ho de de hi le kha thi itam wa mi hau jong itam ji win I chawai de ta win khan to na khat na I khan to wang win ila asam na atam wa le ni nomenclature li ta hi inei do ta win ki koi mat thei talovin yum do ta win ima tho than ilam ta win hi idin mun o hi isim phat lo le pathinin lamka khopia hi alung han na ahin bo la wa ding lamka sunga cheng ho hi ku kite ngen a hi ve ti hi meitei kachanaga hindu kolna asang sole pangal muslim meitei pangal hon record dungzia a he su ge yo hi e hon ku ki mizo chin mizo tin a chong chomen ki min sa nei jong le hen ku ki hi na wa ikivai po wa sa ai lo jong le yu ti jong ku kite hi naw lung ki to a ikithum lo le imu lo de hi chamna ding thu hi ilung tu ai lo le mu ding ithumu imu pha le hen hi che pha le bo hin chamna thei be ding hi ti I sei don paten thong igial lo hi ti hi doctor sir h mate in nam thu to ki saya aji ai asei ai chu ting ta yong le I het diu khat chu I pi ham itia le hen igam sung wa hin mei lei te alo le manipur government to separation mulova separation lova ikichap wa ichen khom ilal khom ki popo ba le hin su hon jong no I hin sa lo be diu house hon jong no sa lo be ding politician leader hon jong no sa lo be ding CSO leader hon jong no sa lo be ding khotha tampi isim ho jong eviction in bol pe diu gal sunga alim thang ho ahin hi che ho jo si chu ahin ma tup diu hi te a chu zela thailo ki diu lamkai ho zong ahin ma tup diu case en pan khum diu atama tami alai ho na ho a thing lang kal na ho hung kal kit diu lai hin ho kit diu I kho eveng a hin zot pa kit diu chole noi se ta gal ma sang ai na bol jiu sanga chu kho za hin bol wa in ho kit diu chone ting la chon ilung o hung lung hang kit ding ki gulova gal hung ki pan kit ding mi tam pi hin tha kit wa I kho tam pi hin hal be kit diu ai ti chu iki chai diu ta ne hi chi za hi gal chu gala I bol thim thim wa gal mi te to ki khot jok lo ba diu chu apana phat a hoi pen chu ai ding he ti ita lang no me tangkhul naga ho chuding ta me lei te to ki do hi win 1993 NSCNIM ten mon nei lo ku ki te galin involvin zopi wang khu mi te nu naw chapang dim lovin in that ovin chapang ho jong ale ovin aung khi tha langin this na sta in na that win hi chiong chu vet sit dan chu chemin asun win alol atan win hi chi tha naw lim chu muiwa in apu in Geneva kuki ten hitin a bol vetin van noi heading le sab kang te koma hiti chun e na he do ke win chom khat kuki te chu UNO head in thimona nasata nei mi te in hi sa win kuki nam mi te chu van noi heading a thimona so tai no ngai alang khana ki paum ta kha chu chom khat jowin pu ti lun kim UN Geneva America achi na hile hewa chun ama koma ahin sei ta win a hile pu ti lun kimin ahin mu do pain o amo zo in ke ho ku kite zo hitia hi e thau zo hi hi chi akisilu akiao akiveo pun jong hi ke ho ku ki nam pun zat pun a hi tia phata ahin hil chet phana hiwa ko na chu hi chi mi phalo muiwa NSCNIM pa hi mi phalo a hi atiwa foreign na thailo na dinga he foreign passport ho zong si chu ahin kha pi wa hiwa ko na chu foreign thailo ai tai ti jong hi chi mi phalo mi apham sang khat walang eina tha do pi wa eina that do paw muiwa hi paw apo te ding in aumin NSCIM te him 1993 kuma hi kukite itha do hi mi sang khat wal a hi in khoja thum wal eina la pyo 2023 kuma me le de to ikedo ki ule chan sala ki win tam ta I that kin win hita gal mi ne o hi mi te chun 1990s langa chun kukite mi sang wa ka tha in 2026 2023 chai mi sang ni be ka tha de ti amin ki go na nei e ho tha na dinga e ho chu I ma cha ki go nam lo e ho de ho ka ki do na ki sei si na ngen ki sei si na ngen hin po na ta hi ki chi za hin e gam sung le nam sung din mo atha ben na ngai to hitin ve chin ki utetin
ikitim no umbin e society sung udin mun inam sung udin mun gal nei lai ihi vahin gal chu gal lin hoitan bol hoitin suma pangthei pangtin tauna pangthei panghotin gal inei na ban wa amo sa gal bol povin delengai separate administration ham youth ham demand ibol heti yong hechi hoitin hichi imu taka si a cho gal nei hi veti sumilo ba yum dewi hichi imu masang wa thil khat khat ibol do bale amo pa mi se lo amo pen thimo nang le nang na ki chan jing de hichi piham ide ingai ki thum lo la ya gal mi te to chi bai ki bol khot jo nakine agwa pan kila hi cho chu min se jong le o athim mo pa ki tai ti se na ki jing de oi hi chu ita lang no hin gamle nam sunga hin alen aniavin ipuna so kevin pathin dong pumin panla so ke te ti hi achai na kha ekitip nom naw a hi